La rythmique, là, c'est le yoga, dans ce ligue. Alors, c'est une 4-4, 4 temps, 1, 2, 3, 4, ok. La rythmique, c'est simplement 4-4, 1, 2, 3, 4. Alors, chaque temps, tu vas faire une fois, il faut que ça on la passe, la ré, la corde, et aussi, donc, زعما نخدم الساكيكسيون شغل الميدياتور ريشا لا زعما نخدم مع البوسيك الاندكس لو بوسيك كيطلع باس الاندكس هادي يوث لي زيكو ثلاثة يكسر